I intend pleading not guilty, and I'm determined to attend court on all these dates as directed by the Honorable Court to do so. Ubhele ngamachumi amathathu wenkulungwana uZizi kodwa obekangqongqothe wezemidlalo ubugwali namasiko nakaphuma lapho wabe wathokoza isikhundla. Zuma blue ticking the ANC, I'm not able to put myself in the head of Mr. Zuma, but we can indicate that we have made approaches to the MK party. I-ANC ithi MK party akhange iphendule nabe ifuna ukuthi bakhulumisane ngokubusa ngokuhlanganyela. Zihlanganisele etafuleni yendaba zaSindebele Auckland Park ziza kuwe ngeSindebele ku-SABC1. Lotshani emakhaya. Ungqongqothe wezemidlalo zobugwali namasiko uZizi kodwa uthokoze isikhundla ngemva kwemizuzwana nje yabekwe icala lokukhohlakala. Ukodwa naloyo asolwa nayo uYahen Mikey bavele ekhotho yamacala ekhinyabeza umnotho eJohannesburg ePalmridge namhlanje. Bobabili baqalene namacala obukhohlakala amalungana nokufumbathisana imali efika ku-1.6 million yamaranda. Zithoma ukuba nendima emakhoti emphakamiso zekomitini kaZondo. Lokhu njengobani insolo zokukhwabanisa ezithweswe ungqongqothe waphambilini wezemidlalo ubukhwari namasiko uZizi kodwa kunye nosomabhizinisi uJahan McKay zilalwele ekhotho. Umbuso usola bona ukuthoma ngosihlabantangana wango-2015 ukuya kumhlolanja ngo-2016 ukodwa nabe kasebenza njengosomkhulumi ANC wafunjathiswa imali kunye nendawo zokuhlala zikanokutsho ezibiza imali engaphezulu kwe-1.6 million afunjathiswa nguMcKay njengokumthokoza ngokumsiza ekufumaneni amathena kahulumende. The charge sheet indicates the amounts that are involved, Your Worship, and the total amount it's 1,680,000. And by virtue of that, as well as the fact that the state will be alleging the commission of the offence by common purpose, it is the state's humble submission that the offences preferred against both accused, Your Worship, fall under the ambit of Schedule 5. Ababilaba babhekisiwe ngemva kobana ikhoti ifumana ukuthi umthetho yavuma bona babe ngaphandle. Esibaweni sabo sebhili ukodwa utshela igcotha lakhe bona uhlongoza ukungaziboni icala. And I intend pleading not guilty, and I'm determined to attend court on all these dates as directed by the Honorable Court to do so, as I have full faith and confidence in our criminal justice system. Uthe ngemva kokuvela kaphithaza nekhotho ukodwa wathokoza isikhundla sokuba ngungqongqothe. Lokhu njengombana ukuvela kwakhe uphakamisa amehlo ngomgomo we-ANC ukuzijamisela ngeqadi lokho umuntu athweswe amacala yikhotho. All I can say is that we've noted that, and the step-aside policy of the ANC will kick in. Icala lizokubuyela ekhotho mhla ama-23 kuvela abahlinze eminyakeni ophezulu. Kanti khasini lethu le-Facebook sibuze ngayo indaba le. Asiqalisane umbona khombukile. Ifesi ngathi ithoma ukutshelwa mamanzi abantu abangathi bazogcina basetrongweni ngokuningi kwabo. Asisakwazi nothetha ngalombutho ngoba sixelelwa ngamasela. Siyanicela zinkokheli khaniyeke lento niyenzayo. Sizinhloni. Uyabona eSouth Africa asiwadingi vele amasela. Ngifisa ngazi ukuthi wonke amasela akavela akhwithe. Izokwathi uthokoza kuhle phela ngithi ulandela imibhalo isivumelwano sika-ANC ukuthi uma utholakale usasolela ku-ANC kufanele ukuthi ustep down. Sikubonile lokhu kumaphisa ngcangula nakuzisi kodwa nawo ngende satakubona nakulabanye shangathi umthetho ungagcina kakhulu kulabo sopolitiki labagangako. Ayisecacile umsasazi ba uzaba strong uhulumende ozongena uyindabandiselwane. Naba abantu sebehle bemaplangeni zisuka nje. Cheja ke bona umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Hlangano ye-MK kube kwabona khange iphendule imitato kunye nemilayezo evela ehlanganweni ye-ANC ukuthi bakhulumisane ngokusungula uhulumende wokubusa ngokuhlanganyela.
Imphathimandla ze-ANC zithomile ukuhlangana nenhlangano ezihlukeneyo zepolitiki bafunana nabasebenzisani ukuthi bathome uhulumende omutsha. I-ANC ihlangene nezinye inhlangano ezinomnqopho ofana nowayo. The ANC has repeatedly reached out to the MK party for an engagement meeting with no positive response. Our door remains open as we continue to reach out to every party. Emalangeni amabili adlulileko inhlangano zepolitiki bezinande zibamba imkhulumiswano yokuthoma uhulumende wokubusa ngokuhlanganyela kodwa nakubonakala ngathi MK party ayifuni ukuhlangana neANC bakhulumisane bona bangasebenzisana njani. Inhlangano ebusako ithome msinyana ukulinga kusungula umbuso wokuhlanganyela ngokubamba imkhulumiswano nezinye inhlangano. These include meetings with delegations from the Inkatha Freedom Party, the Economic Freedom Fighters, the Democratic Alliance, the NFP, and the PA, the Patriotic Alliance. Emfundeni khona ke KwaZulu-Natal neGauteng imphathimandla ze-ANC selezikhulume nabaholi bemfunda bona bahoje bakhulumisana nabalingani babo kezepolitiki. Ngande esifundeni saKwaZulu-Natal imkhulumiswano sele iyela ngakhona imkhulumiswano ephakathi kwe-IFP, iNFP kunye neDA balinga ukukhandela iMK party bona ingabosi ncangapho. Lokho ke kungenza bona iIFP ithole isikhundla sobundunankulu esifundeni kunye nengikhundla zabo somkhandlo ezine kuthi ANC ithola abosomkhandla ababili nofana abathathu bangezelele ngesikhundla sika speaker. They have also taken us into confidence about some of the initial conversations that are taking place in KwaZulu-Natal, which demonstrate alignment between the national thinking as well as that of the province. They have been given a further mandate to proceed with the negotiations that are taking place. I wouldn't be able to expand beyond that, but that is the mandate together with the delegation of provincial office bearers in Gauteng. iANC yokubamba umhlangano okhethekile wekomiti ephezulu lapha bazoqinisekisa bona umbuso wokuhlanganyela bawuraga nabo bani naziza endabeni yokusebenzisana neDemocratic Alliance abatsho litho igodlile leyo indaba iANC bonakala ngathi kuyokuba nenkulumo mpikiswano echisako emhlanganweni okhethekile weANC. Hlanganisela yama-union iCOSATU ne-SACP eMpumalanga azikathabi ngekambiso elandelwe i-ANC esifundeni esiwukhetha abonkhethani besikhundla sikandunankulu. Lokhu kuza ngemva kokuthi ikomiti ekulu yesifunda ihlangene ngomvulo yakhetha abantu abathathu abazokungenela isikhundlesi. Sihlalo we-ANC eMpumalanga uMandla Ndlovu ufumene amavoti ama-44, uKathy Dlamini wafumana ama-40, uLindi Masina ama-35, kwathi undunankulu osaphetheko nje uRefile Mthweni-Tsipane wafumana 10. Uthomile umbango wesikhundla sikandunankulu weMpumalanga. iCOSATU ne-SACP zibatsho ihlelweli alikenziwa ngefanelo. Encwadini etlolelwe usihlalo wekomiti yamakhetho ku-ANC uKhalima Motlanthe amalunga wama-union la athe batsho uMthweni-Tsipane bekavele afanele ukuba ngumkhethani begodu bekufanelanga ngena ehlelweni lokukhethwa nokuphakanyiswa kwabonkhethani elenziwe ikomiti yesifunda. Amalunga wama-union la athi igama likaMthweni-Tsipane bekufanele lifakwe ngaphandle kokuphakanyiswa ngokuya kwemithetho yehlangano. To us, we felt it cannot happen. They shouldn't have been. The incumbent cannot even be subjected to that process because, in our view, if it goes to that level, it has its own repercussions, which we think cannot be allowed to even emerge. Ihlangano le ithi yazi ngencwadi le begodu ithi yona ilandele yonke imithetho ekufanele ilandelwe emhlanganweni. I think that the processes were run by the electoral committee and anything else that has been raised, we hope and believe that the electoral committee will address that. And the matter that has been raised by our alliance partner, we believe that in terms of the candidates that are there, 3 of them, the matter has been sufficiently addressed. We really don't think and believe that there should be a need of a rerun.
but the national officials and the NEC will guide if there's anything that probably happened in a manner that is outside of the guideline. Abonkethana abathathu aba bazokuhlungwa zimphathimandla ingasikade. Ayaraga amahlelo okuhlwengisa kumasipalada weBuffalo City kunye neNelson Mandela Bay eMpumalanga Kapa. Lokhu kulandela ukusahlela kwenkhukhula kubomasipalada ababili abangempela veke. Nezibangele bona kufuduswa abantu abangaphezulu kwenkulungwana ezine kwathi abalichumi bahlongakala. Umasipalada weNelson Mandela Bay uthi inkhukhulezi zithikameze imthangalasisekelo nokubangele ukuphazamiseka kokuphakelwa kwamanzi kumasipalada lo. Umasipalada weNelson Mandela Bay uthi usebenza ngamandla ukulungisa ukuphakelwa kwamanzi endaweni ezithikameze ezinkhukhula ezisahlele emhlapha nje eKarigha. Izulu belinangamandla lihuhula amapipe wamanzi nokubangele bona izakhamuzi zisale zinganamanzi. Umasipalada lo ulinga ukuhlela ngobutsha amahlelo wabo ahlwengisa amanzi asuka eplantini yamanzi iNooigedag awachingisa endaweni ezithindekileko. Umnqophiso ojeje ezokwakhiwa kwemthangalasiseko eNelson Mandela Bay uJoseph Tsatsire uthi bathumele iintaka zamanzi endaweni ezithindekileko. Our teams are currently working around the clock to ensure that we repair those pipes and ensure continuity of supply. Ngaphezulu kwemizamo kahulumende yokulinga ukufinyelela kibongazimbi, abanye babo basalila ngokuthi baliselelwe. Izakhamuzi zendaweni yemakhaya iDuncan eEast London zithi bekube nje asikho isikhulu esibavakatsheleko. Kuyafana asifumani ncedo. So ubhalisa nje. Umzekelo mina sikobhalisa apha nge-2023 nge-8 ka-August nandiphephethekelwe leligali labantwana bahlala phandle nancedwa icawa uba mandibethelele. Ngoku singenelwe ngamanzi khange sifumane luncedo okokoko. Sizamile nokuya ukhansile ethetha nathi samxelela into ayithethileyo ukuthi uthe seza apha esixelela ba akukwazi ukwakhiwa kule ndawo yindawo yefloods. Okhulumela umasipalada weBuffalo City uSamkelo Ngwenya ubawe bonke labo abangakafumani isizwe bona bavele ngaphambili. However, if there's any people that we have not touched base with, we've got ward councillors, we should be helping with them. Ultimately, we do have enough resources to try and cater for our people. So if there's people that are still out there that do not have assistance from the metro, they need to come forward, they need to assist with us. Kanti nakusenjalo zonke indaba ezivaliweko ngonobangela wokukhithika kweGabhogo eMpumalanga Kapa selezivuliwe begodu kwavulelwa nenkoloyi. Nasibuya Ndolo. I want justice for my children. Abantwana abanganacala babulewe ngesihlungu eChanging Sport eSoshanguve. Babulawa umuntu engaziwako nanje bona ngwakosobani. Singena esigabeni sesibili sendaba zesiNdebele ku-SABC1. Khumbula bona nazi kuphindile ukuzatholakala ku-YouTube, ku-Facebook naku-SABC+. Imndeni yabantu ababhubhele engozini yokuchayisana kwenkolo endleleni R521 hlangana neDendron nePulukwane eLimpopo ithokoze isitshaba ngokuyisekela esikhathini esibudisi. Balitshumi nantathu abantu ababhubhe ngemva kokuthi ikhumbi bebakhamba ngayo izokuchayisana netraka ngeveke epheleleko. Namhlanje bekubanjwe ikonzo yesikhumbuzo sabotitshera abalitshumi eSinwabarwana ababhubhele engozini le. Kubanjwe ikonzo yesikhumbuzo ehlanganyelweko yabotitshera abalitshumi ababhubhele engozini yeSinwabarwana. Okhabo Murwana ojamile imindeni uthi imindeni seyithoma ukuthobeka kancane ehlizweni. Isekela likaNgqongqotjhe womnyango wezefundo sisekelo uRegina Mohawule ukhulume ngomthelela wengozi le kwezefundo. Abanye babotitshera bangcwatshwe ngempela veke epheleleko kanti abanye abathathu bazokuphekelelwa kuboyise omkhulu ngempela veke le. Sekube nesinye godu isenzo sokubulawa kwabantwana esithuse isitshaba sonke endaweni yeSoshanguve ePitori. Abantwana ababili bangenelwe umuntu ongaziwako kwabo emthathaneni yeChanging Sport eSoshanguve wabadumuza wabe wabachisa ngosonto ebusuku. Amapolisa asafunana naye umuntu loyo kwakhathesi abawa ungaba nelwazi bona eze ngaphambili. Umphakathi usele urarekile ngokubulawa kwabantwana abanganacala ngokudunyuzwa eSoshanguve ePitori. Ka level ya crime ya monna ke tukutlupila kare ba bolaya batho ba innocent.
ene ngwana se motho a ka reng a shwela diketso tsa motswadi a hae ne ke re maybe motho enkebe na re emetse a bolaile rena instead of bana ba rena. Akukapheli nenyanga kubulungwe uLitebogo Junior Phalane weminyaka emihlanu ubudala naye obulowe ngokudunyuzwa eSoshanguve. Njenganje sele kunabantwana abanye godu bendawo le ababulowe ngokudunyuzwa. ISouth Africa isilingekile ngezwenzeze. It's really barbaric. We are saying, law enforcement, please come in Soshanguve full force. Let the South African Defence Force come. As a community, Soshanguve re mo re batla go kopantsha ditlhogo re bona hore re lwa byang re fedisa byang botlhokotsebe bo. Bo botle as batswadi you are scared re tsohile a re tsore pila what's happening. Utinyiko nomafumo mashaba beminyaka emine nelikhomba obudala badunyuzwa amahlandla ambalwa badunyuzela lapha ngosonto ebusuku. Abomakhelwana abaseduze bathi bahlatshwe isililo sabantwana ababili nabaholelako ngaphambi kobana badunyuzwe. Njengomana ilizwe lithwaya iveke yokuvikelwa kwabantwana nje, izehlakalo ezinje zitshengisa ukuthi kunomraro omkhulu edemokrasini yelizwe. Amapholisa abo ukuthi athumele umlayezo oqinileko waqeda izehlakalo zokubulawa kwabantwana abangazilitho eSoshanguve neSouth Africa yonke. Nasaphethe zabantwana umtshuthiso omkhulu usazokuthatha isiqondo sokuthi uzombeka icala namkhanjani umfundi weminyaka eli-17 obudala ekuzwakala bona ukade omunye umfundi eNkomazi eMpumalanga. Umndeni womfundi weminyaka ebunane obudala ufuna ubulungiswa. Umndeni usola amapholisa nomnyango wezefundo ngokungenzi ilitho ngombana batsho umsolo usaya esikolweni. Usonyekile umndeni batsho umntwanyana loya yena akakhona ukuya esikolweni ngenxa yokulimala. Takwendeke ini wathi umntwana bangigange emkhuba bagange emkhuba bobani wachaza umntwana make wathatha umntwana wahamba waya esikoleni nafika esikoleni wacela principal waphuma wathi nginenkinga la mntwana morepiwe wathi principal mina angenzawo ekurepeni kwemntwana cause akarepi bothishela kufanele wena uhambe uye police station. Umnyango wezefundo qinisekisile bona ufumene umbiko malungana nesehlakalo esi. You can confirm that we received the report from the school on the alleged incident and the fact that the police have been informed given the serious nature of the incident. They are investigating. Amapholisa eMpumalanga batsho athe alinde imphumela yokufaniswa kwefuzo ngaphambi kokuthi kubotshwe umsolwa. Njenganje asiyenge kwekwezini. Ngazi indaba ekhulunywayo lapha kuthokoza umsebenzi kwaNgqongqotjhe ukodwa. Niphethe ziphi ngapho nini? Siyathokoza Athandeka mbala nayo leyo ikhona hlangana nesiziphetheko. Amakhetho wenarha yeSouth Africa afike bekadlula nje wonke amehlo aqale eParlamente yenarha yeSouth Africa ukuthi iyokuhleleka ngayiphi indlela. Zikhona ke inhlangano ezilobe inhlalo lapha eParlamente sikhuluma nje azisabuyeli. Khona inhlangano ezitsha ezifikileko. Bagcine baphumile emgodini abasebenzi besibanye Stillwater lapha esifundeni seHlagwini Jingalanga. Abasebenzi ababikwa ukuthi bafike babetha isithabalala ukuthoma ngomvulo ivekele. Ngale kwalokho ke sonke kuthokoza ilihlo esifundeni seMpumalanga Kapa nalapha ke KwaZulu Natal. La kusahlele khona izulu elikhulu labangela umonakalo. Yizo ke indaba esiziphetheko enambama namhlanje. Sithokoza kakhulu kwamambala. Sithokoza sibo. Busayi kuyaluma ngaphandle lapha. Bathini? Khulukhulu lapha esifundeni sangale ngeMpumalanga Kapa kunjalo Thandeka kumakhaza abantu abambathi bafuthumela sale sesicala ke ukuthi vele kunjalo ubujamo bezulu. Asiloshise ekhaya ngelesithathu entambama
na ke umoya omakhaza ke ufikela lapha endaweni yeJingalanga Kapa uletha lapha izulu elilinganiselwa nge60% na uthi uyangenelela nesifunda sangale ngeJingalanga Kapa athi ukuncipha amathuba wezulu bese kuthi ke ezinye indawo uvulekile ngehlagwini yalapha eSouth Africa igcebeka nayo ilindelwe lizulu kusasa lapha ke nge60% umoya omakhaza ungenelela kakhulu ke kulesi sifunda seMpumalanga Kapa iCape Town inezulu elikhulu hle kusasa sithole lapha ke nesilemukiso vele sezulu elikhulu lapha ke eKapa nge80% lapha kunomoya omkhulu owenza ukuthi nelwandle libe bukhali ngobusuku sesenjalo ke nake umoya omkhulu loya oletha ilwandle elibukhali nangale ke ngeKapa sibona lapha izulu elithi ukuba namandla siyakusuduka ukwazi ukubona ukuthi anjani amazinga wokuchisa isifunda sangapha ke ngeGauteng sibonakala silala sivuke simakhaza bese ngokuhamba kwesikhathi kuyaphola iBroncosburg nge22 iLimpopo nayo ke khamba kwesikhathi siyibona lapha iyafuthumala ichise lapha ePhalaburwa nge33 siyalapha ke ngesifundeni sangale ngeMpumalanga sibonakala ke silala sivuke simakhaza endaweni eziningi ngokuhamba kwesikhathi siyafuthumela lapha esikhukhuza khona ke kuyachisa hle nakhona nge33 KwaZulu Natal sibona lapha iRichards Bay noLundi zifuthumele neDurban nge24 iKokstad ke yona imakhaza khulu ekseni nebusuku ukuthi ngokuhamba kwesikhathi iphole iMpumalanga Kapa ke sibonile ukuthi umoya uletha amakhaza amakhulu ukuthi ke endaweni efana nalapha eMthatha khona ke kubuye nganeno ngemva kwamadina nge23 Jingalanga Kapa imakhaza yonke indawo njengoba sibonile nje nezulu elikhulu abantu bacheche bayeleleke kulesi sifunda bambathe bafuthumele ihlagwini Kapa ke inezulu kezinye indawo makhaza khulu eSutherland kusuka ekseni bekube ngemva kwamadina nendaweni nje eziningi ngapho nimbathe nifuthumele iFreystata sibona nayo imakhaza khulu ekseni nebusuku lapha ke ngokuhamba kwesikhathi Frankfurt ithi ukufuthumala nge24 iNorthwest siyayibona ke nayo imakhaza njengendawo eziningi ngokuhamba kwesikhathi kuyaphola kufuthumale kezinye indawo abantu bacheche bayelele bambathe bafuthumele sibona negodi ngesikhathi silandelako dilo Ukhona abalingani bethu bamaSwati kusasa ngesikhathi esifanayo. Nisana ngokuthula emakhaya.